Tripura nai tongnai joto lukurokno kok Tripura o lamsogo tini hingke जों kok Tripura phai sokpaikhe Swarna Kamal Jwellers-O tini Swarna Kamal Jwellers-O samutai terno ruk sawoi kwbangma norokni bagai offer tubui phaikha hingke offer no tuino जों srai khlainai lene ani logio tongo Tripura hastini belai kheno mungganang sinijak tai Swarna Kamal Jwellers ni male brand ambassador hingke srai ke bin khopin sing khlaina laisione tamo offer tong lukurok ni bagai tamo shep sap tong lamsugo takhungno no kok Tripura mo hambai belege kok Tripura no ano lamsugma bangai hingke जों to khnaka tabo koro offer ri tong hne Swarna Kamal Jwellers-O hingke tamo offer jagai tong ambakisa saikna au Swarna Kamal Jwellers-O to lukuroni bai kaisa osammatai salorege kaisa kotor offer tubui phaika amongka Durga Puja offer chole nai 19 September ni jimi 29 September jora offer to nai kwbangma manio discount ang kaisa ke ma saklais nai offer belai ni logo taklai ni bisi ni sobse kotor offer borok Swarna Kamal Jwellers-O ri tongo poila o tong nai 100% off diamond making charges so which means mane borok diamond making charges so kun fan senaragli making charges and 25% off Rangchak making charges so ebake nai manai rupees 490 off per gram or else nirok 18 September ni sekang pre-book khaiga ke rupees 530 rangmari off manai that means nirok 9 September ni jimi Rangchak Paikhe ke only rupees 490 se off manai phia ba nirok pilan jimi no 18 September ni sekang booking khaiga ke rupees 530 off manai and bebak mani paithani ono nirok Swarna Kamal the kaisa gift bo manai and kasam Rangchak slai thani bo kaham no belu manai Swarna Kamal lo o bisini jotto ni slai kotor chain exhibition bo tongnai amo simi be offer paisuya ko te bo tong offer mega draw tongnai kaibre gold necklace and daily lucky draw tongnai kaibre gold coin and bumper lucky draw tongnai kaiba diamond ni finger ring and 20 gram ni Rangchak Paikhe te 75 rangmari diamond Paikhe no manai a sure gold coin abo sim bai paisuya ko 25000 rangmari ni Krishna diamond kanmani Paikhe no manai kaisa car te soikhan scooty so amor Tripura haseni Tripura joto lukurona ang koina musugo nirok Swarna Kamal ni Jwellers ne showroom o phai visit khaipedi borni katal collection nai phaidi borni Krishna diamond ni bu katal collection kaham ke nai thok so phaijak ang to belai na thok jaka borni Swarna Kamal Jwellers tongo oro agortola aguliwo kaman chomini ganao and Udaipur bo tongo te Dormanagar bo katal khulokjana nai tongo so abona ang joto lukurono koijao osammatai ni salne offer no mista khaidi phai nai phaidi and norok o Rangchak no Swarna Kamal Jwellers theke pai phaidi abona ang koina muchu hambai hingke norok khana bai kena srai khlai no bahake offer jagai tong buso offer jagai tong hingke norok tai tam na singi tong Durga Puja o kanai norok nachu ke berai mane tai biskango kalbari season bo phai tong hingke phat norok offer sani paina phaidi Rangchak joto na hamjogo hayadena aboni bagai norok phat pai phaidi Swarna Kamal Jwellers tai agortola simia Udaipur tai Dormanagar joto jaga no manthugui tongo offer hingke ba norok nasingleria oi phat phai pai city hambai belege kok Tripura no